aka o robetse mo hai wa sa tla kerekeng wena e le gore wa e bompitša ka pela ka mokgwa Oh Lord, because andiko-right yes. Ngistress ngoba ndenze impazamo enkulu. Ngithethe nombali. Galamende athi angasasisi umuntu wakhe abendlini. Since that day wahamba zangaphinda buye. Phone yakhe kanti ngimfonela andazi nobe ayidropa noba kwenzeka ntoni but ayingeni akabuyeli kum. What if nenze mistake? Mokgotsi yaka wena o waraka le fela mbali mo leng gona o dutse le motho wa gage ba iketlile go monate fela phela go polo wena tshomi yaka o rile mo go mbali wa re a ska tlisha boyfriend ya gage ka mo so mbali no o tsamaile o na le motho wa gage mo baleng ba iketlile go monate wasi kanjani because bright but if umntana mulimele or angizgeniphendi imbona umkile ndingumama orongo tshomi yaka bona gala too much mbali na inde mali uskathwe mama before uthethe ungawari ndize apha endlini ndizothatha impahla zam because ngibonile uba wena awusandifuni so ndizothatha impahla zam ndihambe ndohlala nobuntu yena mntu ndibonayo uba uyandithanda and undikhathalele wena xa ngabe ungamfuni ubuntu that means andifuni nam mbali mama ngakulinge nje uzame nokunqanda because ayikho into engantshintsha Jele baby. ha mbali awufe mama ga go chance nyana metsotsonyana emebedi emekae go rabolele wena anti ndicela ngiyaqala torho ndisathatha impahla zam and then wena kundu wena o tekwa jang wa re wantšha ngwana le mama gage ha nane ke nagana re ka re wena o mogolo o tlile o fang bali maele mose Ima, ngithaba uthule wena. Ngithaba ungazingeni lezi. Ima thi, uyabona ukuthi yonke le ndaba seyimbi njani nje. Uyayibona yonke into ukuthi imbi njani. Wena mama, bokuphi wena umshana wami asuka le ekhaya athi ugogo wakhe nami sikhale izinyembezi azokuhlala nalo usesi wakho lo Madiya lo. Bokuphi wena? Namhlanje wena sofuna ukuthi ngistophe umbali ukuthi akazokuhlala nami. Waye usesi wakho lo bangastophe umzukulu wami lusatha family yakhe azokuhlala la. Bokuphi? Sabongwa ngazingeni. Sabongwa ngazingeni. it's fine because if umuntu indlela afila ngayo noma anifisa ubuhlungu kanti umntana ukuphela kwakhe kuba into ejabulisa yena it's fine ngithatha umbali it's fine baby Oh, so good day, baby. intoni masihambe Baby, jama kancane. dimela ntoni ndena ngimelayo okay ke xa ufuna uba ungafuni uhamba nam it's fine Baby, ungayithathi njalo. Ngiyazi ukuthi usakwatile baby ne. Yabusamkwadwela umama wakho but baby yazi ngicabangani. Ngicabanga ukuthi simuphe chance simozo ukuthi sesungumama wakho baby. Noma nenhliziyo imbiso angangithandi but sesungumama wakho. Ke simozo ukuthi ufuna ukuthini baby. baby after yonke lanto umama ekwenzayo ekubiza ngamagama kodwa usamthethele Baby kulungile singasaya lapho baby simozo ukuthi ufuna ukuthini bese siyakhamba ke mina. okay it's fine mama I have 5 minutes ubuntu ameka mntana ndiyazi ndikumoshile futhi andikuphethanga kakuhle kodwa ndenze imistake ngokuthi ungasabuyi nomuntu wakho apha endlini yonke laa nto bendithetha bendingayithethi bendingaqondi ukuvisa ubuhlungu ndiyayazi uba mhlawumbi ukubakho konyaka apha endlini akuphathi kakuhle futhi ndizimisele ukwenza noba yintoni ndidicayidile uba uba umfuna unyaka lapha endlini isifine angasikahambe so sesibona nendlela sobonana ngayo okanye ke xa ungafuni mna ndibe nonyaka lwesifine as long ndizoba nawe andifuni ukulusa ndicela ungahambi ndicela uhlale i-relationship yakho nobuntu ndizoyi-accepta nyani mama okay mama andizohamba emna tsheleja man country emna kuirete ino wena kuzobotsa nginyanga rudi something today yeah ne sharp
khona utshako lokho esilandela la masithi siyama uyama masithi siyabhala nawo umsembulo nguye lo ibhoza yami ngibona kahle wenye akusita baba ya ningatsakela soyisomfulo ke nyakana le mjaemo ke ngwana tseba o mjae o re dula kae info wena loko u ri busy u tikhoma xilevu yini u na kumela yini wena next bofuna kuphumelele ini hayi anobutisi what's again gopela gore a le ke thagana le mje le ke bona le bo jore if o nyaka ndrwa ngare nyaka le ena a district ka re monna o tshwana le Najima se balanda ke re one more thing ni kombela ku mi mubyela ku ri papa Mbali a ri lane mwana yi twa Ngehlala asimsani bona osisusa bana naye thi uyo yabona bafuna into oyithola akangadi ngani ukuthola kufuna Amasipuna mangapi Nkosi weshukela? 3 chomi yaka. Okay. Sure. Ayisabonani. Yeah. Unjani kodwa? Yo chomi yaka. Ke right wena okay? Hey, di right hayi. Aniphethe kahle. Isikhathi eside awukho endlini ama usandivisitheli, awusaye church and akufane nawe ungaye church wena ndiyakwazi uyayithanda church. Hayi Wenzela ntoni? Bona mpotsho makayuka yena. Hayi, singakhulumi ngalokho nje. Ni right kodwa no tata sendlini. Yeah, hayi. Rena re gabotse dilo di gabotse wa tsena. Ha rena problem. Kutheni ungaseze ekwenzeni Nkosi? Chomi yaka. Ke no be ke le busy fela. Wa tseba ha ke sa hlatse washini ke a pia. He ke sa pie ke a kolomaka. Wa tseba go ba mosadi mara chomi. Ai, chomi yaka wena wa ntseba man. Wa tseba wa ntseba mkhotsi yaka. Vele. Yo, Khuluma ke. hai. Ase monnola wa ka chomi yaka. Wa tseba monnola wa ka ga a sanya ka ke ya kerekeng. Ga a sanya ka ke etela bagotsi ba ka. Wa tseba le diaparo o nkgethela le gore ke apareng. Lo, ke a botsa chomi yaka. Uthini umvumela wenze lonto akakwazi ukwenza lonto leyo. Uyazi bani? Speaking of that, dinotice something ngalameni la kendlela. Indlela le athetha nawe ngaye andithandi manje. Nathatha kwenzeka ntoni ni right? Uyakubetha sometimes? Hayi. Monna ka ndra ambeti. Unobe fela all over protective. Ngena. Yo, Moreni. Sanibonani. Njani? Robona le kae? Ngiyabonga. Yo Nkosi wethu ngofika. Umadiya lo bethetha nawe efonini. Uye ungani wami ubulo lo ethetha naye kule situation. Dumela bonolo. Robona le kae? Ke la ka ke nna Nathi a social worker. Ke fonetse ke mogotsi ya hao. A mpotsa gore go na le bothata ko ntlong ya hao. And then ke la mo JP le nga khuluma naye. Hayi, any language right yona mama. How? Mati. Go diragalang? Ummamele wethu. Go dula gore monna ha o tshwara hantle ko ntlong. Go na le phapanonyana ka mo hara. Madam, you know what? I don't know what you heard about me and my husband, but my husband and I, we are perfectly fine. No, ha re le basadi o kra gore go na le bana o kora go na le monna a o tshwenya mara empa o sa kgone gore we boletse batho. I can't listen to this nonsense. I'm out of here. Kunolo. Tlohele ngwanaka.
ngizokhuluma naye uzothi masa-right uzobuya azokhuluma nami. Abantu abanje sihlangana nabo la siyababona sihlangana nabo kaningi. Uzothi ma-right uzobuya azokhuluma nami. Okay, esho ndiyaxolisa ukuthi ngokumoshela ixesha. Hayi akunankinga mntanami, ngicela indlela. Okay, uhambe kahle ke. Okay, Safonela nami. okay mntana. Hello. Can I join you? I mean, I've been watching you. Oh, you're really doing your thing, eh? Can you teach me this move? I mean, like, I'm struggling to do it, so. Thanks, but I'm done for today. I think next time. But next time, where can I see you? Can you please give me your number? Oh no, surely uzanibona ngale ndlela ungibona ngayo today. Come on, baby girl. I promise I won't miss your numbers or text you at night. Andibanikeza abantu endingabazi inamba yam. But okay, your name here.